जगह खुद खुद फोटो पड़ा चीना Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade Handhuma mulinga program kan emme ha belun terena marhaba dannawan. Handhuma mi program ki Ministry of Islamic Affairs un komme hafta ek ves homa dos ade angardo hendonu dihagade bag geneste program alwa mi program ge beenuma ki tibe funna dini ekeki mawlumattoge handan a kola dinu tibe funna beenumana dini ekeki mawlumatta for koddinu ade alwa men mi program kuriya genda usula balairuga komme duwahak wes algon menna ekiga dini ilmu eringete de befloke bari wada gen devwa algon men eduwahaka kandala mawduaka gulegotun wahaka dakka tiya befuna beenun tir mawlumatta genesti dini mawlumatta ge handa akol din wattaka egotum migotum yedu algon menna ekiga dini ilmu eringete deren de befloke bari wada gen devwa egotum onda mekani Sheikh Ahmad Maumun adi Sheikh Hasan Tawfiq Abdurrahman devafuna wes program marhaban yeda assalamu alaikum mi algon komme duwahaka besama hasa mawduwa kandalagen kuriya migendani e mawduwa gule gotum wahaka dakkam migendani miyadus moti muhimma mawduwa alome mawduwa ka de terega visnalan jehena mawduwa ade alome dirulumga haya veti kurmun dairuga haggutaka zimmataka wajibtaka anekayen ada Kohdheynjehey Kanthahthah wahake ki war ginan dekwe wahake alome hama tafa daira takum miwahaka dekwe dema firinge haggutawga wahaka dema firinge kokanika Kohdheynjehey Kanthahthah wahaka Mainbafain na Dharinge de medu gonna gulumuge wahaka ade alome program taw teren hama me veshige haggutaka mujtamauge haggutaka mihuriha Kanthahthah ka gule gote se wahaka dekke ade miyodu sefad mawdu miyoti ade alome miyodu wahaka dakkani Dharinge Hagguga Mainbafain Kohdheynjehey Kanthahthah ka gule gote ade muhimma mawdu ehennam mi uslubum mi wahaka ha tafsili gote galonda hiwani madukanne alwomen ege anek kolakkanne ginam wahaka dekkevene enam Dharinge Hagguga Mainbafain Kohdheynjehey Kanthahthah ka gule gotum miyodu alwomen wahaka dakkan shasami alwomen Dharinge Hagguga Mainbafain Kohdheynjehey Kanthahthah ge mawduwa fasha ganne eruga alwo hitarane me kiha hisabakum feshe Kanthahthah ge wahaka bay alwomen me dakkani Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أرغن من ميدوغ موضوع بلايرغا Dharinge Hagguta فره حسابك واحك دمتي بدالو دبي كيها حسابكم هي مي Dharinge Hagguta فرهني وارا رنگل سوالك أرغن من بلماتو أرغن من داريكو هودموغ هورين එව හෝතමු බෑවරියක් ඒ බෑවරියක් නැති අදි දරියක ලිබේකන්නේ එහෙම වීම බෑවරියක් ඉක්තියාර කරම කියයි war visnaaf Kohdheynjehey kame ekamang islami shariatuga ebuhuri magutake dakka difa mihun mismihuna inde ule miwene evene kankan hurima ehennama wes mikankama wure iskuran jehe kamaki miye kiyafa abe angadifa konkamen ei deen veriya kiritma nabiy sallallahu alaihi wasallam algon minna bayan ko debwa fa obe ikale faanu hadis fulga aspawe e hadis fulga maane balairuga mismihun mihuna inde ule enage riti kaman enage hasaba nasabuga molokaman enage mudaverikama mihingos ehennama wes deen veriyako ikhtiyar kurashe deen veriyako ikhtiyar kofiya ene de duniyage baad jorikan lipuniya den adi e horiha sifain ekko algon me visnala kiya ekigge kibaga horejja den yoti ene hama moli duniya ya akhirata deba ekkon libifa dimire ke ikhtiyar ko mi angawa ho otuma alwonu visnala iruga dimire ke ikhtiyar ko fiya ena visnana wara hina kankama misal ka alwonu men balama hinga bay fahara alwonu men eki fahara eki gota visni kamuga vias gina fahara alwonu men dimave fa mi onnani miha ko ikhtiyar koram visna iruga amilleyan eba kandala sharutu take e sharutan hamawa mihako liben den mihaka neede ekaku mihunnan den enage umurun miharu 30 aharu 50 aharu gendar gos ekkala sharutu hamawa mihako no liben mihunnani mihaka neede ehmi malgon men eba Kohdheynjehey huriha sharaten haman wedane ehennams bay sharutan hama wedane
den demafiriyege gulun mi gule iruka visnanjehe anikkamaki evs mihaki furihama mihanone evs mihaki furihama mihanone ehmi ma demihun guligen e furihama nuwa kantatta e bajehe furihama kolla kina furihama qur'ani kina furihama qur'ani miswaletta kina bay furihama qur'ani timanna hinhamanu je kantattan e bohotte me nagi kibaga mi kantattan e bajehe timan rangal qura ehme jiya demihunge demeduka e bajehe ta wahaka dekkun onnen jehen wahaka dekkun netijjiya emi hunnakan ediri ulum binay nokur wen misalaka palamanga algon mengi tereke war gina pahara dimawa kamek demihun mi gulani kayaveni gotun gulumo kurimi wahaka dakka nimmani hama kayaveni gotun gulen ehen mutta enage kiban kuda kame fenigen egolon kandaliye te hisabun hen demihun anikkas ekkala ekveri kamlas diye huriha kame diye den kine bay ena anikka ehemmiye ko hodagen e gulum farran emima gulum ferumuge kurim sabaje visnan guli gemme sabaje visnan efara ko yigote ki mi wahaka adi fahum kanne mige tafsil gennen jehen ekam ehinnamas mi wahaka kudakon mige kuri falwan e baje mi hisab ei mi hako mi annani sakwa hifagen enage dariful ene adeterega kanta kuri gotoke sababu sakwa hifagen ma enage dariful genna nate sakwa ekine akamitto bala kinen hevi mamya nuni bappaya mi hiyokon nuhitani kinen den e dariful mi bunani kike timanna duniyen awmuge kurin timanneyen oti mammaya nuni bappa timanneyen oti hiyokon nuhitafe den anikka swal ufedene ta yahabodo swalin ufedene mina duniyen awmuge kurin mina bote gosko kanta koffa ei konkametto beli iruga fortamas awahake ki timannen hoda dini kerangal mammen none ehmi ma firihem verin kaveni kora iruga eba hodan jehe darinna kamuda mamme hama ehemme algonamen anghenonge kola wahaka dakka irugas anghenon kolas wahaka dakkan eba jetami debami hun guligen hinga kamike wahaka dakka mi oleni ehmi ma anghena kus firiyako ikhtiyar kora iruga hama emerumun palan eba je ena e inna mihaki ei diimveri mihakan hadan ebaje ehennuni ekina wani kiwe diimveri ko hoden jen mi ufede swaletta diimveri ko hodi ma ena visnane ena gi hituga imankan onnane ta imankan otima ena visnan Allah subhanahu wa ta'ala timanne minwar kurevi ambekemi nuwata abimiha visnane timanne Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurevi firiyekemi ehme timanna men demihun ekuegen timanna men demihun na live amdani gamajja balagen mi diri ulun koriyan ebogen danje erunne timanna mena duniyeves kamiyawani adi akhiraves kamiyawani amikani diri ulen ottanaki duniye nunta ehmi ma mi deba mihun ekuga duniye kamiyab kon adi duniye kon akhira kamiyab kurma magufahiwane goteki ei kommes waraken emihi kibaga dina lobi jehifa hori miha hodo e ambi miha firmiha ikhtiyar kuriyas firmiha ambi miha ikhtiyar kuriyas mikantan iskuran ebaje mi emme mohimo point ki ei alunu mi wahak feri coach ke kya ba veri ikhtiyar kurmo kine bai kanta kuran ale sheikh mahmud ki kete vidalo dekhi wa ke behe gotna rasulullah dem mi sheikh hasan ne fah kore begota mi hagigatu galun min ailage fashionata dariyege wahaka fortama dakkam mejeni demafiriyeka hisabanta eme demafiriyege haya fatta hisabunata zawaji hayatege aimbaka firiyege wahaka fettumge kurin e hisabun alon men ebe visnan jehe mi daringe hagguga ada kuran jehe kanthahthah med visnan ebe jehe ekan alon men nan hagigatuga nabawi irshad balaroga war furihame bayan korwa fe bawe egotum bala iruga mi alon men eboitta mi eddan kura iruga ves duayak yenge boy bayan kura wafa egotum bala iruga mi rasulullah sallallahu hadis pasfon menna bayan wegen wa gotuga e mi eddan kurumge kuring eddan kurum fashmuge kuring e dua kiya fa
edan kuram feshun ei Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana mi dua kiyuma fahuga mi edan kurumuga wahaka miga beenumaki ko bato asluga miga beenumaki ekkala darin libem e dariful libe dariyeki note edan kurumuga sabun e mi maabon halata gosikamuga hisabun e libe darifulaki ei rangalu mi dariyekamuga levvuman edi dua kurun ekamuga niyatuge ekam kurun ehmi ekamuga ves ham heven e bay maneki daruma hori ekam ves mi himeni gendani එහෙම ඒ හිසාබුන් හගීගතුග මි අරුණුමින් දරින් මවුලෝග මි බයන් කරනි දරින්ගේ හග්ගුග මයින්බෆෙන් කොද්දෙන්චේ කන්තත්තෝග ವಾಹක බයන් කුරා එරුග එම්මෙ ෆුරතම ස්ටේජ් මිදියයි මානේකි දරියක හෝදුමගේ නියතුග ඒ දෙමෆිරින් එද්දාන් කුරා හිසාබුන් ෆෙෂිගෙන් ඒොති ෆුරතම දැන් ඒක කුරින් එදියයි ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටේජ් ෆවුන්ඩේෂන් කි මිදන්න මි ජවාජි හත බෑවරක ඉඛතියාර කුරුම ෆෝ කෑ ජවාජි ගොතුන් ගුලිගෙනත කෑවෙනි ගොතුන් ගුළුම ෆහුග mi annani den dariyak hodumuga marhala hisaba midani e hisaba dairuga mi dua mi kiyani ki koranto e rangalu dari foskole e me eddan kurumuga sawbun elibe dari fulaki e rangalu dariyak kamuga wuman edi ekaman edi dua kuruma ekam fashani ehme e hagigatuga mi haggutuga wahaken edem mi usas mahir dem wahaka fettiruga vidalu taamugote galon men astu mi kahala forum tohgonata mi kahala mawdu tak wahadakar ginafara mi dakkani Mainbafain daring Mainbafain nang ada kuranje haggutuga wahaka ekam miyadu alon mega mawdu gotuga miyati ega anekkolu maneki Mainbafain ge faratun darina libidenje haggutake ge wahaka libbadenje haggutake ge wahaka mi dakkani hem ege terein furatama kujja duniyen awmuge kuringe kujja de hagge ge wahaka she hasan faha kurevi aimbaki ikhtiyar kurun ta firiyake ikhtiyar kurun denge foga alonmi gennam beenum nuktayeki dariyak hodumattaka wa tayyarige terega eddan kurumuge terega kureve dua mige terega ham faha kollam beenu wakame shami alome me haggoto wahaka den war kurim mi fesheni alome haggoto war kurimi darige wahaka dakkar dariyak awuge ma kurim feshigen haggoto feshigen ganna wahaka alome me dekene dek hami haisa ban ayruga me har dariyak hoda marhala miyoti adeif alome dini nazarakum badairuga alome na islam dinu alome na ham fene dariyak libe hisabun kantattake kurumuge wahaka ta bayan kuref wata koba shama me ham dariyak libe hisabun me Kohdheynjehey kantattake ade mi dariyaku libe hisab diumuge kurin mi maabanu dosoro ingeto maabanu dosara balairuga mi zamanuga mi sihi befulum vidanu to doktorum vidalwa wahakata hunnan ege terege baadeta maabanu dosaruga mi kembuyumuge aadata gengulem wagota mi bawor kantatteke mige tere himeni genge bade waki besteke khange babune waki goittaka ulenge babune mihingos bawor kantatteke mige terege himeni gende em usulege gotun e maabunu dosaruge e mamma e heda kura marhala yaki note muddataki ei wara hagigatuga wara ven tahammul kura muddaten ven midennevi asuge e burakamuge wahaka tahammul kura dosarege marhala ge dani ehmwima e marhala ge terega mi hinga kantatteke se bahuri den efahuga mi annani dariyak ufam bu mahamaya maneke dariyak libu mahamaya eme e demeduga marhala ge teres alunmige terega amugo tama divhinge teregas beenu kurana adi hama ehemme mi duniyege ehenihen sagafat takuga note ehenihen gaumtakuga vesama beenu kongule kigal danan mi harbahe gotuga nota mi misal bahe gotuga beenu kura ba ekal kantata ba bastan hunnan boda bastoge tere himene bastave sunnan ek maabanu dosaruge eveni men kandateke nukurashi men kam koffe kam gan mihem vedane ehem vedane kyafa ya sumpa kam kurimete vedane kyafa kantateke hunnan ege tere himanafa hagigatuge mige beenumaki kobata hagigatuge mige beenumaki e darifulaki ei huriha abutakon salame vegemwa emme dulheyokon dulheyo sihategga huregen dulheyo kammatiga duniye neewala kujjekkamu gavuma maseke kurun ekan alonmen ingene mi wahaka den alonmen tim firihanun dekkuma vore boda mi kiyadinima anhin kamalunna wararangala mi hama tasaw ihsas kurevene ei maabunu doswaruga mi vihan kare fonna doska aganaka balemato mi banda mi amma hoga noto nuwama kare fonna induga eha dose fonna eruga hama mi ive adutaka e kujjage harakate band rahim terega mami haga rahim terega onneru kujjage harakatan annane maneki ma adu gadawanya mi telefolele ginawane mi kale baykandata by far mi bandu gay jassali me sam mi eteren ham mi kikuja hala tan fennan mi asluga
e dossaraki maabandu dossaruga vihen kare fonna dossaraki hagigatuga e Miami ha ingeta wakin khasa gotegga dema firim ves wakin khasa gotegga dema firinges wara gag gulunteken onnan jena mane ki kulunu wara boda beenum waane ege sababun as kujjaage mi hedi kujja Miami haga rahim terega mi onna marhala gaves e kujjae ves libe hamajihum hin hamajihum ekkamu gave gendan den arol mennaka mihin adi kiyaka sadi fase henno miti sekundiya gabu kuraka fase he ves noan ehnos midanna ek arol badamato mi adugada tanek gavejje kujja telfolele gadawan hama himen vejje hama kujja sama hama himen kon onnan mane kame kujjan huriha beerun mi duniyege wujuduga mihinga huriha kantatekge adutaka mi huriha kantatekge ihsase kujjan hagigate kureveye ehem vejje e marhalage teregas arol men kujjaya taka wanje tayyari tekge terega e mammage faratum wakin khasa gotege mammage faratun eba fennan jehe mi deemveri kama mi kantatten e mammage faratum fennenge beje furatam aimbak ikhtiyar kurirugas eti balafatam yati ehem vejjiya hama e sifa enege kibaga hunnan jehene mi hisabad dairu gaves mane kei kaavene kurumay ko hisabun e sifa gelligen dan je sababe nune hama abadu sunnan jehe sifa gotu ge sifa annane mi mige terega hama alon mi faha kolen benwa ekkame kiyata hasan mige den tura sheikh mahmud demeti vidali wahake abehe gotun alukanda mi handanan ai maabandu iruga e manugo onna darifuluge emme furatama e darifula libe hissutagu teren emme iskon libe hissaki e adu iwumuge hisse e adugadan taneggo e maabandu miha horijiya e manugo onna darifulu eki harakayak pura wahaka demme ti vidalo demi den e marhala ga ambimiha ya firmiha ge lobi wara bodabbeenu wane e wahagas de meti vidalo tivi e wahaga vidalo wima algonu ge hitan arani hama khavina khutbagas e wahage baade ekaku anekaku deke lobi wan jehene wara gadayan e wahaka obe khutbaga dakka ekaku anekaku deke lobi wan jehene khavenige gulun guluma faho adi e lobi mi ituru kurang e baje ekaku aneka kattaka ekaku aneka e lobi dakkam wes e baje ekaku aneka kan ihsas kodden e baje timanna ambimiha deke lobi wakan adi ambimiha wes timanna firimiha deke lobi wakan ihsas kodden e baje adi tihalatuga ti maabandu egen vihewma hamedda halatuga ekam wargada kurun jehene ekamako bay faharan alugan menna mi dimawa kamaki aluganu beenum wani firihen kujjek aluganu anghenum beenum wani anghen kujjek ehalatuga eba demefringe guluma kommes kahala burulen eba ara misaleka demme sheikh mamun e vidalo fadan bike kahala base kan dr hawal kuruma bike kahala tantana nodiyoma bike kahala amal tan kuruma mi kahala kantata eba aadeye ehen nama wes mami ha me beenum wani anghen kujjek ekamako mi doctor goske mi zamanu gojjiya den eba denegane weta jinso darifuge jinso denegane wuni ma ekkala mami haya by far eba farwa kuda korave banuga miyoti fihen kujjeke wuni ma timanna beenumani anghen kujjeke hemwima ekale kantattakan eba farwa kuda korave den anik kolon hama firimi ha yevs firimi ha beenumani anghen kujjeka wefa banuga miyoti fihen kujjeka wima ama e badalu eba aade mi dekolons eba badalu aade egotan algonu men badalu genesken nuwane islami shariatu ka miyoti angwa devwa insana ki hama insana ki e anghena kos firehena kos hama miya ku marale la fiya e firehena ku marali kam goes anghena ku marali kam goes e nama miya ku meri kam ge faafa ena ge boluge elene ehmi ma adi mi darifulu darifulan hiyokon hitan jehene e hiyokon hitumuga dariful deke lobiwa kan mamiha baliwe inna iruga ma bodan alalan eba jeheye erunne e darifuluge sihhatu was rangalu wegen mi duniye newala iruga sihhatu rangalu dariyaku alwan men nalibene allah subhanahu wa taala darin devwa iruga bay mi hunna firihen darin anebbayka anghen darin anebbayka devattaruna sabadevwa ehen devwa fa adi anebbayaku allah subhanahu wa taala irada kurawani darin nolvegatek batibba mi huriha gotak avves mikantata hamajassawa miwani wara mativeri hikmata kattaka misalaka algonda devvi allah subhanahu wa taala mi devvi hus firihen dari algonda hitu gobode anghen dari hodam wes ehnos firihen darin devvi
එකරීගෙන් වේ අලුගණන් අංහෙන්දරියෙකු දෙවීම අලුගණන් ඒ අංහෙන්දරි බෙලෙහෙට්ටුමුගේ කාබිලියත නැති කමස් නුවත හැම ඒගේ ඉදි කොළ සාලකන් අලුගණන් මිදෙවි හොස අංහෙන්දරි එකරීගෙන් වේ ෆිරිහෙන්දරියෙකු අලුගණන් දෙවවා ෆියා ෆිරිහෙන්දරියෙකු බෙලෙහෙට්ටුමුගේ කාබිලියත අලුගණන් නැතිකම එහෙම වෙගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගොතන් ඉරාද කරවීකම අදි දෙවත්තරොන් දෙවියස් ඒනියන් එකන්ත කරවේන කමුගේ කාබිලියත ඔතීම කම වුමකි එකරීගෙන් වාකම බයි මෑඹෆෑන හින්දරි නෆිරිහෙන්දරින් දෙවුම් දෙන් හැම ඒගොතන් අලුගොන් මේ විස්නන්ජේ අනික්කම කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා ෆමියති කීකේ තිමන්ඩස් කලංග ඉරාද කරවා වේක දරින් නොදෙව්වා අලුගොන් මේ විස්නන්ජේ එක්කම කී අලුගොන් මෙන්නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරින් දෙවවා ෆියා ඒ දරින්න ඉහ්මාල් වෙවිදානේ එහෙම වෙන්නේ තිමන්න වෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරින් නොදෙව්වනි එහෙම මේ පොයින්ට් උත දෙන්න අලුගොන්ගේ සිකුණීග එඹුරිග තීමා හිතන් එරිහම විවාහක දක්කාලානේ කෑවිනි ඛුතුබා ගවස් එබ බුණයේ කෑවිනි ඛුතුබා ගස් එබ බුණයේ දෙමෆිරින් එකකු අනෙකකු දෙකේ රෝවිවාන් ජෙහෙනේ දරින් ලිබිජ්ජියා ඒ දරින් බෙලෙහෙට්ටු මුගවස් දෙබෑ මීහුන් එකකු අනෙකක එහි තිරිකන් දීගෙන් මෙකන්තක් කරම් වානේ එකම කුගින ෆාර්මේ වාගති කී එක්කල කෑවෙන හැම නිවේර අලගොන මේ හඳාන කුණුහුර එක්කල කෑවෙන ඛුතුබාග දෙක්කි වාහකේ ඒ ඛුතුබාග වාහක හඳාන ශාලණ්ඩ හිවනි තිකහද බේනමත්තක කන්න එම්ම ෆොරතා මරහලා අලගොම මිදෙක්කි දීම්වර මිහයි හති ආර කුරුමුගේ මුහිම්මකම් යන්නනේ මිහුරිහා මරහලාගේ තිකන්තත් අබදුවේ හඳානුගේ බෙහෙට්ටුමුගේ බේනමුගා කන්න ශාලණ්ඩම ඉතරන් අලොම මිහාරහම දැන් මාබඬ යරුගේ වාහකත වර තෆ්සීල් ගොතේ ගමි දෙක්කුනි ඒක ෆහුගහම අලොමෙන්න දරියකු ලිබේ හිසාබන් අනෙක්කයි සලම අන්නේ යරු අලොමෙන්න ෆෙනේ අලොමෙන්න අඩේ බංගි ගෝමුගේ වාහක නොනි ගමෙත් දිනුමුගේ වාහකෙ දරි ෆුල විහා හිසාබුන් දැන් නං කියමුගේ වාහක නොනි අකීකා කත්ලු මමි බෑවර කන්තත්තේ වාහකෙ බෙදෙකෙවෙ මේ හම බෑවර කන්තත්තකේ දැන් මිහිරි එහෙන්නම සේතර මුහිම්ම කන්තත්තක ෂේ මමනම එහා තෆ්සීල් නෝන්කමුගේ වෙනම සලොම් බෙලුන් තෙරෙන හම මල්මත් කොලෙස්සා කොල් දෙපනත ustaz mahir alon hama hitanga rainge ta hama mi wara bodu hama heveke alon menna mi fada dandiwale gassuga mi mawdu wahagadakkam mi libunu fursatu mi hama war rangalu fursatekkam galon kabul korani ei alon mege rajyega mi wara boda miharakan asinge to fahakan as wara boda kurimati wamun anna em massalen hagegatu kambodo mekkam alon e fahak korani ingeto den mi ti denne wahakata witens alon mege terege emme boda fahak kollem beenuwa ekkama kamyati mi nan kiyumuge wahaka ingeto ei hagigatuge Mainbafain da kuranje Hagguga terega onna wara bodu ek kamen e kujjaya nankiyumuge Kanthahthah adi ya gulifamete agiga katilumuge wahake den ti vidaluwi hen ege terege ba ade mi tahani kurumuge wahake se ba ade adi bangi gomuge wahake se ba ade enama kurtaarafage bage sawna alun hitangarani hama mige tereng mi alon hama mega mi namuge wahake hama alon hama geto mi alon waran hama undaguwa kamaka wative namuge Kanthahthah engeto miga mi alonmege rajya mi fahakan as feturonu nota mi wage hifagen ule kamen ei hulanguge nanta engeto khair muslim nantan alonmege darinna kiyumuge aden alonmege terege nota esagafen ebe warabodan hifafa hagigatuga mi muslimunge terega ovegen wane usule nun ei kiye den usul tan hedifa honna gotun dehi rajyaga nankiyumuge amal koranje usulin hedifa ebove e usulga bayan kurefa wagatun divehi rajyega mi darinna divehi darinna nankiyumuga kiyen jeheni mi arabi muslim arabi nantak kiyen jeheni den ege iturun eba hure mi madu nantaken eba hure urdu farisi nantaken eba hure adi hama ehemme mi hebrew nantaken nota mi yahudi nantake eba hure kommes waraka ege terega misalaka mi nabi rasul bekalunge nanta ei hama mi gaganaka huriha rasul beka nabi bekalunge nanta ki mi Hebrew nantake nota mi Bani Israel ge nantake nge ehnames e nantan arabin kiya gotan e gotan alon men kidana misalaka Isa ge badalga Jesus ke alon men kan nukiyene Musa ge badalga Moses ke nukiyene Hawwa ge badalga Eve ke nukiyene em mikahala goittakan e bohutte em kiye alon men muslimun kiyen jehe gotan enanta beenun kurevidana ekam eya khilafa miharakan as alon men ge terege bohuri wara boda ghair muslim nantake ghair muslim nantake nuwata ege zaatuge muslim nantake ekamoke nanta mi hulanguge gota mi badal kof hulangu gota badal kiya kiyum badal kolla e gotan alon men kiyen nan kiyen hifafa war bodan e bahuri rajyege e ada war boda harula fe bori em alon ham hitan arani ham enukta mige tere ham fahak kollana men eto em egotun alon men suwaleka mi annani suwale kurimeti dan fahareg kurimeti dan suwalaki
කොම්මෙන් අනේ මේ අරබි නමක වාන් ජෙහෙ හෙయ్యే ඉංගේතෝ එස්වාල්ගේ ජවාබස් එබයි එස්වාල්ගේ ජවාබ කී අලුන් මෙන්න කී අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් මේ මුළු දුනියේ ගොයින් ඉස්ලාම් සත්තයන් සත්ත ඉස්ලාම් දෙගවුමුගේ තෙරෙන් එක් ගවුම් අලුන් මෙගේ රාජ්‍යකි එහෙම වෙච්ච කමුගා වනම අලුන් මෙන්නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ දෙව්වි මතිවර ශරෆ් ඒ ශරෆ් දෙමෙහෙට්ටුමුගා නබියා සල්ලල්ලාහු සුන්නතුගේ එකලේග ෆානු බයන් කරවවා ෆේබ ඔවේ නං කියමුගා කන්තත කුරංජේ ගොතුගේ වාහකයාගේ තෙරේගේ බොවේ අලුන් මෙන්න ඛියාමෙත් දොහු ගොවේනි mi kirit rasul sam hadis pas furuga bayan kurave innakum tud'auna yawm al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum miga maane ka meti innakum tud'auna yawm al-qiyamati yabam han qiyamat do govene bi asma'ikum tiyabam go nantakum wa asma'i abaikum e maane ki mi nasab nisbek koggen govene fa ahsinu asma'akum tiyabam go nanta riti furihama nantake kiyashe එහෙම එගොතුන් නබිය සසම සුන්නතුන් එකලේෆන් හදීස් පස් ෆලතකුන් අරුමෙන් එංගෙන් එබහුරි එගොත කී දාන නන්තකේ ගවහක සෙබහුරි බයන් කුරවාෆ හැම එහෙම්මේ නබිය සසමගේ දුවස් වරුග එකලේෆන් හය පොලුගා බයි අසාබේකලුන් බයි බේබේකලුන්ගේ නන්ත ඉස්ලාම් වඩාගතම ෆහුග එබේකලුන්ගේ නන්ත බදල් කුරවිකම් වෙස් ෆෙන්නන් එබහුරි මානේකි කුඩිගේ බේනුන් කුරේෆර නන්තේ කී එයි කියුන් එකශීගෙන් නුවා නන්තකේ කමුගා වා තීවේ එෆද නන්ත බදල් කුරවිකම් එංගෙන් එබහුරි එහෙම මේ ඛියාමෙත් දෝ අලුණුමෙන්ගේ දරින්න අලුණුමෙන්න ගොවේනි අලුණුමෙන්ගේ නමුන් නසබ නිස්බෙක් කොෆා එහෙම වීම දරින්න නං කියු මුගා මිදෙන්නවි මින්ගණන් අමල් කරන රාජ්‍යයක ඔන්නානේ දෙහා සාදම් ෆෙෂගෙන් අමල් කරම් ෆෂාෆෙන් උසූලෙන් ඔන්නානේ උසූල්ග බයන් කොෆොන්න ගොතුන් ඔන්නානේ නං කියම තින්නම් කියු මුගා වාහක බයන් කරේ ෆවන්න ඒක ඔන්නානේ බයන් කොෆ තින්නම් කියා කමුගා වානම කියෙන් ජෙහෙනි ෆොරතම ඔන්නන් ජෙනි කුජ්ජාගේ නම් දෙන් අන්නන් ජෙනි කුජ්ජාගේ බප්පගේ නම් තිම්වර නමකන් අන්නඤ්ඤා අන්නන් ජෙහෙනි කුජ්ජාගේ බප්ප ෆරාතු කාෆගේ නම්කන් mi minganda fettung ei alon men hagigatu go wara boda visnan jehene kame den anekkamaki mi nankiyumuge wahakage terein nikunna anem masale ki namuge kuriyan namellumuge wahaka misalaka mi danwar alwonuge namuge kuriyan ati namella fata alwonaka ahmadu kiyafa go ay vesmi ko nole na alwonaka not alwonaki ahmade kiyafa bunjes ingene mi hekos nuhunnane alwonuge namaka dewana nan mashhur famiyati emmene ingeni maumune bonu me ingeni emme ekahal gotaka emme eruka vies e goswani gohatta saka alwonen ennan kimuge e gos vidya gosta komme gote vies emme egotan ei rajyege sakafatuge tere a kamen ei haiddohuge namike kiya name ekahal gotaka den feturigen ase kamen haigotuge ei kiye egotaka sunnataka gulun huri kamenuta deenaka gulun huri kamekkamuge himenigen da kamennu em alon nitangara minukta mege teren ham alon boda fahak kollane den ege iturum se bohre she mar usal ma fahak korevita mi tahne kurumuge wahake bangi komake ke dasan da algon menge me nankiumuge usul kurin algon menna hamiye mi as for gota algon men visnala aruga algon menge kare avatteri gawmutakuga ekahala goten onna tiwe kuriyan namellafa den medan namellafa adi fahatan namellafa tinna mi hamajassafa mi onnani ei algon menge taalimi daira gos algon kodairuga mi kiyawon irugos ei ingres kiyawaden a teacher ko den ingres kiyawaden erugo ada fonna fotun mi kiyadeni eruga e ingresinge terega nan kiyan onna usul ega terega mi hon e bala deenuge name ega kuriga kujjage name den ega fahatun e family ne ekahada gotaka mi hon ge nan kiyon hamajassa kon algon mege mi avatter komata ko gosden gaaganda kan hama e usulan mi onnani ega teren algon menge teriyan asfawen ittaka womaki ekarigen wakamen ehen namaves hama eruges adi miharves demme sheikh mamun e vidalu fadan kujjage nan kiya aruga kujjage nama vidigen bappage nan annan epajehe eye islami shariatuga khanda aruwa fawa gotaki qiyamet dwahuga kujjaye goaleve eruga emiheka goaleve eruga enege bappage nama ekkonne goaleve ehmi ma wara poda kiritma nabiya sallallahu alaihi wasallam bar aruwa fo ikkamen ei e kujjage namuga enege nisbevwa farai himenu erugasoin kamen ei islam din erugasoin kamen ei darim belehettu me midennewe adi ehem maanege ei ehem mihige dariyek genesken bala bodu kurun egota darim balahatta erugas salakan algon mi genei mihige dariye ei e darifulu huri misalaka yatim wefa ehembegen genesken mi balahattani
එහෙන් බලහට්ටා එරුගා ඉස්ලාම් දින් අවුගේ කුරීගා ඔයින් උසූලෙන් එයි දැන් අලුගණුගේ දරියගේ ගොතක් අලුගණුගේ නම්වස් දීගම කියන්නේ මිසාලක මුහම්මද් කියා කුජ්ජකු මිගෙනයි ගෙනයා ඉරුගා එන වප්පවණි නියාවෙෆා නොත කොමස් එහෙන් කමෙ දිමාවෙෆා දැන් අලුගණු මේ මුහම්මද් ගෙනස්කම් බලහට්ටාරුගා මුහම්මද් හසන් වේ කියන්නේ අලුගණු ගෙනන් ලා හසනුගේ දරි මුහම්මද් මිසාලක මිගොත මේ කියන්නේ මිකන්ත මනා කරවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුග කීරිත කුර්ආන් බාවාලව ඒරුග ඔයි බෝදා උසූල් නෆී කරවා කොම්මෙ මීහෙග්ගේ දරියස් ඒනගේ බප්පේරේ නිස්පෙක් කරන්ජෙන් හිසාබුන් ෆෙරිගෙන් මේ උසූල් මෙවති ඉස්ලාම් දිනුග ආස්පා එම්වි මා වර බොඩන් අලුගන් මේ විශ්නන් ජෙහේ කමෙන් මේ කමකි කොම්මෙ කුජ්ජෙක් ගෙවස් නිස්බෙවා ෆරාතක් ඒ කුජ්ජකු නිස්බෙක් කරු එම්වි මා දෙමෙ ෂේඛ් මමුන විදාලු ෆදාන් දරිෆුල් ගෙනන් දැන් එයා විදිගෙන් බප්පගෙනන් දැන් එයා විදිගෙන් බප්ප ෆරාතුගේ කාෆගේ නං මියන්න ජෙනේ එහෙමම කාෆගේ දරි මේ කාෆගේ දරීගේ දරි මේ අලුගනුගේ කුජ්ජකින් සාල ඒගොතන් නං අන්න ජෙනේ දැන් ෂේඛ් මමුන විදාලු ෆදාන් කුජ්ජා දුනියන් උෆම්වමා එකුගා පංගිකෝමගේ වාහකේ ආදේ මිකන් සුන්නත් කොබෙක් ආස්පා එහෙම සුන්නත් ක ආස්පා ති මා ඉස්ලාමී කවුම තකුග මිකන් තක්කරම ගන්නනි අලුගන් තෙරේගස් මිකන් තක්කරම ගන්නනි කුරීගතෙන් අලුගන් මෙන්ගේ ගේතරේක තා විහා උලනි එහෙම විහා ඉරුගා එතරේ ගේතරෙන් රොයිලා අඩු ඉවේ ඉරුගා බේර ගොහුන්න මීහා බංගිගොන් ෆරහන් ඒ විදානේ නග බප්පා යවස් විදාන නුනේ ඒ කුජ්ජා බොරවේ වේවස් විදාන ඒ ගේතරේක හොරි ෆිරිහෙනකෝ බංගිගවානේ හැම බාරක් එහෙම ඒ කුජ්ජාගේ කම්ෆතක ෆොරතම ජෙහේ අඩකම් ඉවණි තවහීදුගේ අඩු දැන් මිකන්ත අලුගණුන්ගේ තෙරේක ආස්පතම යති දැන් අලුගණුන්ගේ දිරාසා කුරි ඉරුගා මේ ෆෙනුනි මේ කීරිත මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහුන් වාරිද ෆොයි කමකේ මිකමකි දරියක ලිබුණි මා ඒනගේ කම්ෆෙද්දරුග බංගිගෝන් කනාත් කම්ෆෙද්දරුග බංගිවාත් කම්ෆෙද්දරුග කමයි මිගොතන් ආස්ප ඔබෝතේ දැන් එකමක බයින් ඉල්මු වරින් ඔබ විදාලවේ මිහින් ආස්ප ඔයි බස්ෆුලකි ඒ ඉතබාරි හිෆේ බස්ෆුලෙන් නූනේ එහෙන් නමස් ඉස්ලාමී කවුමතකුග මිකන් කරමුන් මි අන්නනි වරම් මා මක්සතකටක කිරිතම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහ හසනුගේ ෆාන හුසේනුගේ ෆාන උෆම් වී මා ගෙනස් දෙවු නීමා ඒගොතක් කන්තක් කරවිය නන් දෙවවා තහනී කරවා කම්ෆෙතරක බංගි දෙවවා හෙද්දවිය ඒ බස්ෆුලක් බලාෆ අලුගණුන්ගේ තෙරේගොස් අදි මුස්ලිම් කවුමතකුගේ තෙරේගොස් මිකන්තත්ත හිඟවුම් යන්නනි එහෙම මා මේකම කීවස් මේ ඔයි කමයි ade miyaduge hanuma program ga algon men wahage dakkom migendani Dharinge Hagguga Mainbafain Kohdheynjehey Kanthahthah gule gotun algon ummid kurani mi ha hisaban ayuruges mi mawduge daira ge tere te befonna benun tere mawdumat takke livigen diya kama ade rad korave hama kuriyan hori bato terege salome ha mi mawdu wahage dakka te befonna mawdumat takke handan akol dinuga masekke kuramun gendan ade handuma mi program ke Ministry of Islamic Affairs komme haftaige ves homa adi angar do komme dohakes dihaged bag geneste program pin program galgom beenuma ki te beflunge diriulma gulifa wa kantatto dini nazaraku handan akolan je bay kantattoge handan akol dinu ade ham alwom komme dohakes ham hasa mawdu ihtiyar ko mawdu ka gule gotum wahage dakkom mi gendani alwom kurimes mi faha kolli fada miyadu wahage dakkom mi gendani Dharinge Hagguga Mainbafain ada Kohdheynjehey Haggutawge wahak Shabam alum me Haggutawge wahaka da alum ham wakita rotibakum wahaka dekemu mi ai ehna mesten alun hitaran mi ha hisaba ham jumla gotegga wahaka dakka don rangale ham mi mawduge daira gatene ehna salon hitaran mi baata ga dium kuri ham emme foratama kamaka Dharinge Haggu mi kiha hisabaka demigenda kamekkan war kurkom bayan kol alum ham fene mi kujjak ham bodu wegen as waki hisabaka gos ham ene Dharin libi Kanthahthah bede Mainbafain Dharinge ada Kohdheynjehey Haggu mi kiha hisabaka demigenda kamebba kirit man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis bas pulang alun balala iruga mi kurin Sheikh Hasan komme sorakan ishara ves kurevi ege terega miyanani misalaka miheka anghen darin tekken hame kan libune nabiy sallallahu hadis bas pulga bayan kurawwa fameti miheka tin anghen darin libi ekudin rangalu gotuga tarbiyatuko ekudin mi diriulume rangalu diriulumaka hisaba devenden ekudin gengule tarbiyat rangalu gotuga tarbiyatu koffe mihe kamugan miheka suwaruge e wage ekudinge Mainbafain suwaruge haggu kamuga bayan kurawwa wa hadis den asabe kalun sual kurawani de anghen kudin tibejjiya wes hama wan heyye
nabi sallallahu alaihi deviyase den asabe kalune mi kudakon jehna wata ati ek namase sual kurab afikamu gawana me sama ehmne vida hadis kurabwani em ehen hita eve kalune gotaka sual nukurab min asu inge echki alon menne inge kamaki dariyeko devwani ei wara amanate gotuge ei in almal wal banun zinatul hayatid dunya modala darinaki duniyaga zinate gotuga Allah subhanahu wa ta'ala me lavwafa miwani em lavwafa wa iruga e darin faharek gama tarbiyat kureve gotakun fituneka ves vedana maneki sumpayeka ves vedane musibateka ves vedane ega badalga alonmen masekke kurami jehni e darinaki alonmen ge loluge finikan kamuga qurrata ainota loluge finikam kamuga hedumattaka masekke kurami jehni egotam masekke kura kurumuga ekudinna denje tarbiyata ekudinna denje alaluma ogatirikan libba dinumaki ei Mainbafain ge maccan wajibek kamuga onna kame ege terege ba ade emme kudairum feshigen kujjay denje haggutoge terege bo oveta gatun kirdinumuge marhala ga wahaka mammenge bo oveta adi e mammage faratun e kujjaya gatun kirdinumattaka e mammage faratun kiru nulibe kamuga awani nama kiru mayaku kuyya genesken vies maneki ujura digen kiru mayaku genesken vies e kujjaya gatun kirdumuga marhala furiham kuruma islam dinuga ebave baru aluwafa maneki ekamak kuranje haradu kurun e kujjage darifuluge bappage macca lazim kuruwa fada ibaratakun kiridu qur'anuge boye bayan kurwa fehma egotum balaruga mi gatun kiridunumuga marhala furtama deharuge wahaka mi dakkani eme e muddatuga gatun kiridunumuga marhalaga muddatuge kujjay denje haggu libadinumaki e hagegatuga war muhim kame den alon hitangara miga wahake dimu kurin alon men eba visnalanje kame mige terege ba ade asuga mi kirudeni gatun kirudenun e kiha warige kametto hagigatuge ei kujjage mammaya kujjaya war boda gulum badehiwa kame ituran adi gulum badehiwe genda kame e gulumuge wahake balaruga mi psychology ge ilmarin vidalwa gotuga mi ma boda mi kujjaku mammaya ma bodan mi gakkon durunuwe mamme wahake ki kujjaya duruga hen geterege masekketu kuran undagu wakamu gawanama e psychology ge mi hum kanta kura gotaki e mamma lafa mi lafen hedume daafengen hedumen names mamma far lafen hedume kujja nidafoner kaariga baawwalani ngeto baawwali mawate ki kujja men lohulu wala eruges kudokom furol da eruges mammage wastuwan mammage wastunya kujja maselenne ere kujjan esas koren mamme bote kaarika eko mam e was filafiya wagutun furolem rom fashane ei mamma netima ekamuge undagu kan ekamuge hiddati kan libigen ehma miyanane asluga e kujjaya mammaya e guluwadu e guluwadumuge teren tarumen bayan kurwa nabiy sallam hadis pas fugas bayan kurwa fmeti e mi hekatiman em hekon hitamwi kaakato suwal dennebun hinduga nabiy sallam hadis kurwi ta tim faharas hadis kurwi mamme tim faharas hadis kurwi hatarun far hadis kurwani bappe mi mige terege himenigenda kantattaken alonmenna hagigatuga e Mainbafain ge wahaka nota mi tarinna denje haggutoga wahaka ge terege mammaya darifula gulifonno gulumuge wahaka mi gulun warugadako gengulumattaka behettumattaka war bodu zimman hagigatuga mammage eboi e gulun badehiko demehettuma baru elumuge mi zimma ekku darifuluge bappage eboi note e darifuluge mammage firimi hatai ehum tawan e firimi hay dema firinge terege war boda mi gulun onnen jehena war boda e gulun rangalu gotuga demehettumattaka masekke nukurave kamuga awani nama hagigatuge ekujja e boduwegen anna marhalage terege ekujja ya Mainbafain nama bodu gulun teken nonna magina wahakateken nudakkana e wahakata nudekki egota dam vejje kamuga awanama e darifulu ge ihsas taka shuur taka hissa qur'an ituru mihe kuneti ya komme gotakum se kujja hodanata erani kunan game beerun ena hodana era ena wahadakkane rahmetteri nota enage shurta ka ihsas tan hissa qur'an kommes rahmetteri kommes mihe ko hodana e hode mihayaki emrangalu mihanno fahirage hingadan em mihuriha kantatte ki ekkada Mainbafain hushiyar wanje kantattake mane ki kujjaya ekuga uleni kom bayetto belun ei visnan jehena kame kom bayetto uleni kon kahala bayakayaku to uleni ekan balenjena kasawar koranjena adi nurangalu bayakayak ulekamuga wani nama ekan ekamattaka denje irshad dinuma kiwes e Mainbafain ge zimma gotuga wan jehena kame den mizamanan anneruga bay fahara alonmege terega nikunna aden ei
mi daringe daringe haggutake gwa mane ki insani haggake kodakudinge haggutake aragatume hagigatuga mi Mainbafain navvere darin boden nuwane takitam henno tawane ehema ebidam bala iruga kommegate vies ei Mainbafain darinna kankaman amuru nukureve halate naannan ingeto kitam bodui kamuga vies Mainbafain kura amura Mainbafain de irshad tak darin jehne kiyamanterikan ada kurang mane ki ekan nete mi ena beenumi aynen ihtiram kurevi daane nuwata mi kiyamanterikan ada kurevi daane ena beenu nuuniya hama sappejjava dukollevi daane ehennenu mane ki Mainbafain e anga engun taka furihame kiyamanterikan ada kuran jehne e nabiy sallallahu hadis pasful garmen bayan kurawwa famiwani mi Allahan urede kamaka fiyawa ega maanaga meti Allahan urede kamega fiyawa ehin komme kamaka mi Mainbafain amru kuri kamuga vies emhuna kiyaman terikan ada kuran jehna makhluq la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah mi eka makhluqa kunat Allah subhanahu wa ta'ala khalqura mi insana ko uredumakan amru nukura hindaku kiyaman terikan ada kuran je farata maane ka alunmiga macca amru kuran tibi verin alunmiga macca amru kura amuraki ei uredumaka nuwakamuga ne kiyamanterika ada kuran jene em egotab bala eruga mi annani Mainbafain ge wahaka skirita qur'anuga waraggina ayattuga bayan kurawwa fawane Allah kiyamanterikan ada kuruma rasulullah kiyamanterikan ada kuruma fahuga den angawaf meti Mainbafain ge wahaka hema egotab bala fa miden e Mainbafain ge haggutaken e bahuri e Mainbafain darinna e haggu libba den ekankan fahikolla den ekankan daskodde masekke kurun e Mainbafain ge maccan e wajibe em ekan kuri ma denta emihunnan ege fonikan note ege mirukan emihunnan ihsas koreven em kuri bag em furtama faratun kodden jechen Sheikh Mamun adi alwono icche etro kollan beno eba ei komme halek kves dariflu Mainbafain kimam wan jehne kama den tividal de ranglo wahak ehen names by faran alwon menna darinna deterega kantak korwe gotun e daringe kibaga nuhore Mainbafain ehi terewumuge nuwata alaalumuge baari loippe den kudimes vidalwe devwafi alwon menna by psychologistum even wahak vidalwe devwe hama egotak algon men nudeche kinen he ambura algon menna libene ehmes by mihun ebori bunefa ehmima algon men darin balahatta eruka daringe emme tuttu irun sore ferigemus e ihsas tak e darifuluge kibaga sunnane algonmen kibaga mi ihsas sunna padan algonmen kankama beenuwa padan e darinves kankama beenuwan mammage loipa beenuwan bappage loipa beenuwan ehmema algonmen e lobi nudenya e lobi daringe faratun ambore nannan yagin karabor kometai misalaka balama hinga alun terega mihar hinga kamika wa kami dannawani dema firin darin libuni dariflo balahattam migennani kommes mihe e tankole purin vejja kommes rarakon kujje wese bagene mi zamana balafiya kommes hen gawma kommes mihe ko bagene de mi dariflo mi miha ka hawale koffa mi dema firin emihunge ufatakam mi duwa gannani darifloge hakku emihunna rangalan adanu koremidani ekamuge sababun egotuge matiga dariful bodwi ma darifuluge kibeko nohure Mainbafain kallo ebbe ehmvi ma e ambura ekamuko lobi beenum sebave Mainbafain ehmvi ma algon nodeche kinen he hodani den e lobi araganna mottaka algonge terega koramun anna bai kandattaku wahaka algon dannawalna warakurko ei algon men geterega mihin ule eruga darin mihin gaata ginasken ule eruga bai fara algon men lobi nannamun ebu koana yeta den ge terege was aamuwe fuhunna nannan hunnane ei hameikane e ge terege onna nannan misale kan zamanussure algon men kiyewon annani emme hagu kujja kiyane abadus kokko dottan hunna miha kiyafane bebe nota bebeta ginawejja dombe kodabe mihin gos tuttube mihin kiyane migotak mi nantan hama jessuma kiwes miwes e mihunge terega mi gulum badahiwa kam eya khilafa bay ekamako bay algon mi terega bay family taku terega aila taku terega hama ekane namun nuni nokia family oseba e ahmad muhammad mi fatuma enun namakon gon e fakubata fatuma
kobahe dondatta bone fiya tankole lobi eba ituru weta ekam kobahe Maryam kobahe Fatima ehim bone fiya e sida namun kiyun ei by family takuga mi onnani e den eha ga ingoten nune ihim beergoleeruga mismi hunawes gowa namunne mi gowani ehmi mami kala nannan eiwa sama emmera alkame gotuga algono mi dekeni lobiwa wahaka adi algon men bonen jehen algon men Mainbafain Dharinge gatuga bonen jehen bappa wara lobi we dari furo deke bappa mammas bonen jehen ta mammas bonen jehen den mikanta fennan jehen geteren fennan jehen mamma bappa deke lobiwa kan fennan jehen bappa mamma deke lobiwa kan fennan jehen e kahala bas badal kurwetan fennan jehen ehnune e Dharinge kibe kosnu hunnane ekame nufenna kame kihena enagaga harulabwani ehemmegen algon men algonumenge terega mi usul eba jehe genkulen ufaddan ekamattaka algonme miwaha dakkani darina riti nankiyare darina lobikon olen daskoddere riti nankiyumuge wahaka mi waram wahaka ngeta riti nan e demme algonme dennevi ta e family terega onna namewas oy by family egeus beenumaki e family ge gulum badahi koru aili gulum badahi koru hama eya ekuga beeruga mi onna namaki ei adi ehen namek ehen nam ekamuko enage aslo name ekamu geterega family ga kiyani ki ename none family ga enage miyoti minan miyesram adi miya khilaf adi abu hori enna minama ki mi ruliyaron kiyana mikahala namek kiyafiya e war bodogohi ei kirtima nabiy sallallahu alaihi wasallam mana korwa kame qur'anu ge sekan angwa foi wala tanabazu bil alqab ebami eka koneka nuruhe nannam nugowate ehme ekamuge sababun eba algon menge shura badal ebate algon ihsas tak badal ebate by far ruliyas kengo sama komme fada kame eba korwe ruliya nannam goyima tankol kuri galonu getere galono mihe ene enamun goala fiya ruliyas ken as ama hedde go ama kankarimati jahaj savstan ehme ekala kankan kurungai islam dinoga mana korwa ho akame kankaman algon men jehene geteregos adi gembeer golergos ekala nannamun nokyo algon de mi mawdu wahagatakkam fesheeru galon hitere hama badra magina wahagatakke mi mawdu ge daayira geterega no vedane den algon men vedane darin nattaka Mainbafain Kohdheynjehey Kanthahthah pura boda Mainbafain dari Mainbafain Kohdheynjehey Kanthahthah wage deke furile ginakam enames mihaisa bayar algon men program niumaka men ayruge sadi war bayar Kanthahthah algon hama suwal koram beenwa wargina Kanthahthah pura enames wagutam war kuda we fumi ne algon pahu suwale gotun hasan mi algon hitare nam war kurukon nam salom men jawab Dharinge suwale ke mi algon Kanthahthah gawahaka Kohdheynjehey Hagguga gawahaka dakkayru algon hitare emme muhimu kame gotuga islami tarbiyatun dariyaku tarbiyatu kurmaki muhimu kameke de algon men eki wahagata tere komisar ka ishara kureji mi Kanthahthah enam samal kan Dharinge Kanthahthah war ham kurukon bayan kol de faanto algon balamato dariyaku fomwegen boduwam mi annani anna iruga waki umurakan eli ma Kohdheynjehey Kanthahthah ke kiritma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kodde ba hobe ehi e kujjaga umurun han aharan eli ma ene namaz kuran das kodde namaz kuran aada korwar diha aharuka ene namaz kuran aada nojiya ene ekarigam wa adabeddigam wes ene lavwa e namaz korwa aada korwar mitanga me ekarigam wa adabeke ama algona me jehi visna e daniboriya kun jehunto tanik bandu kofa beendunto e kahala kame korunto ekenu algon men geterega daringuan uleeruga darifuluge kurimatiga bappa huttifa tankole lobod kofa balala fias evs adabekan ebawe ujja eba birugane darifula mi goli gennate bappa bunande evs adabeke evs adabe kommehen kankarimati jaha kosmuje kiketa demme bunanguluni demme bunangulun wahaki ei karimati bindala kosmuje daniburi kun nune hama ikane adabu deveniki hama ekani adabu deveni dandiwurin kam dekanya ei gohe hama ekani algon me balama me barani farhakun atuga assala gondi gassa tarifula bap bunandi ta innari adabeke bodo adabeke bodo adabe ehme algon me visnan jena adabu ebuhuri ek stage uga ekiwara ekimarahala takuwa ekarigen wa adabeke tutedema digen mikankama konkama namaz kuran e namaz ki dinoge tambu e mugurada fi diye ehme mi tambu wargod kon hifeteni laduho sure mikaman aada kotti shamaman me hama
ನಿಮ್ಮಾಲು ಗೊತ್ತು ತರಬೇತಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮೀ ತರಬೇತಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಗೆ ತೋ ಮೀಗ ಮೀ ಅರುಣ್ ಮೆಂಗ್ ಹಗಿಗತುಗ ಮೀ ಕುಜ್ಜಾಯ ಫುರತಮ ಉಫಂವಾ ಎರುಗ ಕುರಿಂಗ್ ಅರುಣ್ ಮೆಂಗ್ ಎಹಾ ಬೊಡೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲಕ ನುಗಸ್ತುವಾದೆ ನುಕ್ತಾಯಕ ಅರುಣ್ ಹಮ ಇಶಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ඒ තහනීක් කුරුමග වාහකගේ තෙරේග හදීස් ක බයන් කුරවාෆ් මෙති අල්මන්න මි සුන්නතුන් සාබිත ෆ දලීල බුඛාරි ගරිවා අස්වා හදීස් බලා එරුග මි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු කුජ්ජ කුෆම් ඒ කුජ්ජා ගෙනවමුන් ඒ කුජ්ජා තහනීක් කුරවුන් ඒක මානේ කි කුඩ කදුරු කොලෙන් අත මිචිස් කොල්ලාෆ ඒගේ රහ කුජ්ජාගේ දුලුග ජස්සාලම ෆහුග ඒ කුජ්ජාය බරකල් ලෙව්වුමන් එදි දුආ කරු මානේ කි කුජ්ජාය කි හෙවලෆා කුජ්ජෙක්කමුගා ලෙව්වුමන් එදි දුආ කරු mi feshoni furatamait ngeto එහෙම වීම මයින්බෆෙන් අබදුවස් කුරන් ජෙහෙ දුවායෙන් එයි දරින්න රංගලු ගොයිත්ත මින්වර කරවුමා දරින්නකි හෙවලෆා දරින්තක කමුගා වමෂා අදි ඒ දරින්නකි තක්වාවරි මි ජීලෙක්කමුගා ලෙව්වුමන් එදි දුවා කුරුමුගේ ඉතුරුන් අරුන්මෙන් එබයිත්තා මි මරෝම ෆහුග තින්කමේ අකේග නුදාන තින්කමේගේ වාහක බයන් කර හෙවලෆා සාලි දරින්ගේ දුවාතකේගේ වාහක එහෙම ශේහසන ෆාහ කුරේ විතාස් ෆුරතම නමූනා මයින්බෆෙන්ගේ ෆරාතුන් ෆෙනුනීම දෙන් අන්නානේ දරින්නන් ඒති මානේකි මයින්බෆෙන් ෆුරතම ජේනි කුදින්ගේ මාම කාෆ මෙන්න ಟಕಾದಾ ಕುರಂಜ ಅಗುತಕೆಗೆ ವಾಹಕತ ಮಿತೆಮ ಫರತಮ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬಜೆ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತಂಗೆ ಫೆಂಜೆ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮೈಂಬ ಫೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಹೇವದುವಾ ಕುರುಮಾ ಎಮೀಹುನ್ ನಂಗೆ ಹೇವಕೊಂ ಹಿತಮ ಯಕಂದತ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬಜೆ ಮಿ ತರಬಿಯತುಗೆ ಬෑ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಹಮ ಎಮಂಜರ್ ಫೆನುನಿ ಮಾ ದೆನ್ ಹಿಸಾಬನ್ ದಾರಿಂಗೆ ದಸ್ ಕುರಾನ ತ ಏ ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಗಮ ಮಾನೆಕಿ ನಮೂನಾ ಮೈಂಬ ಫೆನ್ನ ಶೆ ವಾಮ್ ಜೆನೆ ಮೈಂಬ ಫೆಂಗೆ ಫರಾತು ಮಿ ನಮೂನಾ ತ ದೆಕ್ಕುನಿ ಮಾ ಎಕ್ಕಲ ದಾರಿನ್ನಂಗೆ ಎ ನಮೂನಾ ದಸ್ವಾನ ದಸ್ವಗಿನ್ ಎಗೊತುಗೆ ದಾರಿನ್ ತರಬಿಯತು ಕುರವಿಗೆನ್ ದಾನ ಆದ ಅಳಮಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮಿ ಮೌದುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆ ಗಳನ್ನ ಹಮ ಗಬೂಲ್ ಕರೆನ ಬೆಲುನ್ ತೆರೆನ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಮೌಲ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅವ ಲಿಬಿಗೆ ದಾನಕ ದೇವೆ ಫೋನ ಸಳಮನಾಕಿ ಬಾರ ವಡಾಗನ್ ತಿಯ ದೇವೆ ಮೌಲ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರ ದನ ಮರಹಬಾ ಆದ ಅಳಮೆ ಮಿಯದು ಹಂದುಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಮಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ದಾರಿಂಗೆ ಹಗ್ಗುಗ ಮ್ಯಾಂಬಫಾನ್ ಅದಾ ಕೊದ್ದೆಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅಳಮೆ ಉಮ್ಮೀದು ಮಿ ಕುರನಿ ತಿಯ ಬೆ ಫೋನ ಮಿ ಮೌದುಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ಮೌದುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆ ಬೇಣುನ್ ತೆರೆ ಮೌಲ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆ ದಿಯಕಮ ಅಳಮೆ ಬೇಣುಂ ಬಣಿ ಮಿ ಫದ ಮೌಲ್ ಮಾತ ತಿಯ ಬೆ ಫೋನ ಲಿಬಿಗೆ ದಿಯಾಮ ತಿಯ ಬೆ ಫೋಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಕಂತತ್ತವ ತೆರೆಗ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಎಪ್ಲೈ ಕುರುಂ ತಿಯ ಬೆ ಫೋನ್ ದಾರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರಾ ಇರುಗ ಮಿಯದು ಮಿ ದೆಕೆ ಒಣ ವಾಹತವಗೆ ಅಲಿಗ ಏಕಂತತ್ತಕ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾಗೆ ಏಕಂತತ್ತಕ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿಗೆ ಎಗೊತುಗ ಮತಿನ್ ಕಂತತ್ತ ತರತೀಬ್ ಕುರು ಅದರ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರೆ ತಿಯ ಫೋನ್ ಹಮ ಎಗೊತ ಅಮಲ್ ಕುರಬಾನೆ ಕಮ ಇರಾದ್ ಕುರೆ ಮಾದ ಮಾಯಸಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಂದುಮಾಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಕಿಗೆ ತಿಯ ಫೋನ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ ಆ ಮೌದುವ ಕಾಕಿಗೆ ಇರಾದ್ ಕುರೆ ಬೇಣುನ್ ತೆರೆ ಆ ಮೌಲ್ ಮಾತೆಗೆ ಹಂದ ಆ ಕೊಲ್ ಮಟ್ಟಕ ಅದ ಮೇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲೆವೀತಿ ಹುರಿಹ ಬೆ ಫೋನ್ ವಿಸ್ವಾರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಂ ಅಲಾ ನಬಿಯಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮೈನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ